Numit manganigi shutdown Nini Chankhre, Atei shutdown su Pareng Lengli. Employees in karakter yadi haibagi order thokhraba tungda yari pokta miyamna office solon khre. Trong lau bi mihat ki matang da semkhiba JSC na Manipur pumbada kaukhiba numit manganigi total shutdown gi khongjang numit nini su khre. Shutdown asiga iroi nanna UNC na numit humni amasung Kuki zone na numit nini amasu shutdown tawgani haina lau thokhrei. JSC gi total shutdown na maram oiduna ayuk nga hak kaithel kanaram lagasu ayuk ki pung mapan lom tarak badagi di mafam kaya marumda miyam thoknaraktuna lambi thingnarak badagi khuntak lansi bagi phibam ama adum mayok nari. Mahiroi sing ngasi su school kana khide. Passenger puba gari sing su ningthi nungai na sena khide. Dukan ayam bathonglo na khi marak asida United Naga Council na Imphal Ukrul lambi da Kuki terrorist sing ne ambush tawduna tangkhul misa mani hat khi aduga kaya amana sohon khi vadu yaning da ba madi awaba phongdok poina ngasi ahing longyai dagi April kulhumdoi gi ahing longyai fauba Naga sing na namna taba district sing da total shutdown lauk thokre ngasi su total shutdown manung da wahengbam laikai Imphal International Airport ki lambi paring oi diba kaisampat wadam lairak mapa Kurai Tinsit Road lamlong amadi Thobal district ki tongan ba mafam kaya marum da su miyam na lambi thingduna protest tawna khi masiki su mathakta Zomi Civil Society Organization singna Laikhidraba Thalon SCG MLA Bungjagen Balte da Chatharakhibe attack aduga mari leinana April kungani thoida total shutdown kaure marak asida Manipur gi Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal na Manipur lenga ki employee singi office kabagi record mari leinaba administrative officer singda yaholangnaba ngarang chero lama thokre chero ladu thokhraba tungda Thobal district ki yaidipok yauna mafam kaya marumda miyam thoroktuna lenga ki office sing solon sin bagi khongjang changsin khi office ki gate solon sin bada employee mayam ama thorokpa nangauda badagi office manungda sarangna ba phibam da laibasu miyamna unakhi marak asida Chief Minister Yumnam Khemsa na JSC gi demand sing loinamak pikhre makoina demand tawdaba phawba pikhrabani harau na mafam sidagi ban tawgani hairakpasi kari haiga dabano khangdre haina paumi sing da phongdokhre Numidang Thabak Subagi Pali Tabasing Kuina Punsigande Research Numidang gi matam da ahing chupa Thabak subana tumbagi matam kaihanba natana khudong thiringai oidi haina miyoi ayambana thajanai adubu anauba study amagi report matungina de Numidang Subagi Pali Tabasing Kuina Punsigande haiba khanglai Hyderabad ta sathagi study gi saruk ama waina Numidang Thabak Subagi Pali Taba miyoi nifuga manga amasung ayuk nungthil gi matam da Thabak suba miyoi nifuga manga gi maramda kumna yengsilame IT company da thabak tawba miyoi sing adugi mawong mataw yengsinbada Numidang tumdana Thabak suba miyoi sing da insulin resistance wairakpagi chada humbudraga tarit hengalakpaga loinana type 2 diabetes ki risk wangkhalakpa thengnakhe masa mau fava madi sahi naha oiravasu matam sangna Numidang tumdana Thabak suravadi khudong thiba kaya mayok narakpa yai Sikandar Vata laiba Gandhi Medical College ki doctor singna sathagiba study gi report adu Indian Journal of Endocrinology and Metabolism da mayek singna phonglakhe Gandhi Hospital da Endocrinology Department ki mako oina laiba Dr. Vijay Shekhar Reddy na haikhe mapan thongdagi yengbada masa mau fana laiba malavasu Numidangi matam Thabak suba miyoi singi metabolic health chauna akaiba thorai khwaidagi maru oina thengnariba khudong chadaba singdi triglyceride ki chang wangkhalakpaga loinana afaba cholesterol ni haina khangnariba HDL ki chang hantharae nupa oiragana testosterone chang hantharae nupidana estrogen ki chang wangkhalae hakchang da yawba vitamin D ki chang su hantarakpa thengnai pumna magasi ohelakpagi maruoiba maramsing paladuna Gandhi Hospital gi doctor singna haikhe circadian rhythm haina khangnaba hakchang gi natural clock ta akaiba thoganba maramna hakchang gi tongan ba kayat singda chauna hongba lakhangane circadian rhythm na miyoi bagi tumbana hormone amadi metabolism na chingba pumna control tawduna thamlibane melatonin haina khangnaba hormone makhal asina Numidangi matamda hakchangi amanga ta tholakpa kayat sing nauna sengbat sagatpagi thaudang lawe adubu Numidang chupa Thabak suraga ayuk nungthilgi matamda tumlavadi melatonin gi chang hantharae atopa study gi report matungin na ayamba matamda tumsit phadaba miyoi sing ningsingba ngambagi matik mayai hantharakpaga loinana Kuina Punsigande maruina dementia cardiovascular disease amadi immune dysfunction gi anaba mayok narae Kosem na loba class 12 ki exam gi phal laukthokre chada marfudraga nithoi dasmik ani ahum pass tawre Science ta Comet School ki kalpana amasung comprehensive concept ki yohe na makok tare Arts ta na EK gi ayingbi na makok oire Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem na loba kumza lisingani kuntaru ki higher secondary examination gi phal laukthokre
पुन्ना महिरोई लिसिंग कुंथ्रागा माथोई चनीगा यांखै मापन एग्जाम थाबदा लिसिंग कुनिपान चनीपान गा कुनमापन पास तौरे पास तौबगी चांग चादा मरफुद्रागा निथोई दशमिक अनि अहुम यौख्रै कुमसी चहीगी ओइना साइंस स्ट्रीम दा कॉमर्स स्कूल चंगांगई उसेकोनगी तखेलंबम कल्पना अमसुंग कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट स्कूल सांगाई प्रोगी महिरोई योहेन लोंगजमना पुन्ना मकोक ओइमिनख्रै मखोई अनि मार्क चामरीगा मरफुद्रा फंखे तखेलंबम कल्पना वांगू तेरा होदाम लेरक्तगिने अदुगा योहेन सगोलबन मबुदौ मंत्री लेकाइदगिने अनि सुब पोजीशन न मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की पेबम ताइबंगान बमंगांग तारे अहुम सुब पोजीशन न कॉमर्स स्कूल चंगांगई उसेकोनगे कैथेलाटपम वाइनोना न तारे साइंस स्ट्रीम की ओइना पुन्ना महिरोई यांखै माथोइना पोजीशन लौखे पोजीशन लौख्रब महिरोई यांखै माथोइ असेगी मनुंगदा कुंथ्रागा मरीना नुपीने अदुगा सुबनतगे तरागा तरेतन नुपाने पोजीशन लौख्रब स्कूल सिंग अदुदी कॉमर्स स्कूल चंगांगई उसेकोना पोजीशन 1 3 4 5 6 13 अमसुंग 14 ने हाइबदी स्कूल असेगी महिरोई तरेतना पोजीशन लौखे कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट स्कूल सांगाई प्रोगी महिरोई मरीना पोजीशन लौखे पोजीशन सिंग अदुदी 1 16 19 अमसुंग 20 ने मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस सगोलबन क्वा कैथेल मयाई कोइबीना पुन्ना पोजीशन तरुक लौखे पोजीशन सिंग अदुदी 2 10 18 अमदी 19 ने एक्स्ट्रा एस गरीना पोजीशन मरी लौखे मखोई अदुदी 7 15 18 अमसुंग 19 ने न्यू इरा हायर सेकेंडरी स्कूल थौबाना पोजीशन अहुम लौखे हाइरिबा पोजीशन सिंग अदुदी 8 17 अमसुंग 18 ने इनलाइटन नॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल संगाकफमना पोजीशन अहुम लौबंगमखे मखोई अदुदी 9 14 अमसुंग 20 ने हार्वर्ड स्कूल चंगांगैना पोजीशन 10 लौबंगमखे हाइरिबा पोजीशन सिंग अदुदी 10 14 15 16 17 18 19 अमसुंग 20 ने पायोनियर एकेडमी बामोन कंपूना पोजीशन मंगा फंखे हाइरिबा पोजीशन सिंग अदुदी 12 13 16 17 अमसुंग 20 ने उरीपोक्ता लैबा हेरिटेज कन्वेंटना तरागा मापन सुब पोजीशन लौबंगमखे आर्ट्स स्ट्रीम की ओइना पुन्ना पोजीशन 10 लाउथोकपदा महिरोई 19 पोजीशन लौरखे के हायर सेकेंडरी स्कूल संगाकफमगी सरांगथेम अयिंगबी चनुना पुन्ना मार्क चामरीगा हुंबुद्रा फंगदुना मकोक ओइरे महाक लंगथवाल लेप मखा लेकाइदगिने टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल की पुष्पा कक्सिंग तावमना मार्क चामरीगा यांखै तरुक फंगदुना अनीसुबा अमसुंग के हायर सेकेंडरी स्कूल की सेसाबम नुरमियाना मार्क चामरीगा यांखै निथोई फंगदुना अहुम सुब पोजीशन फंखे कॉमर्स स्ट्रीम की ओइना पोजीशन मंगा लाउथोकपदा महिरोई तरुक यावरखे महिरोई तरुकमक गवर्नमेंट स्कूल की ngaktane स्ट्रीम असिगी सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की थोयहेनबा थोंगामना पुन्ना मार्क चामरीगा यांखै मरी फंगदुना मकोक ओइरे महाक सिंगजमै मखा खोंगनांग फैदेक पिदगिने अनीसुब पोजीशन ना टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल की हौरुंगबम कन्या चनु मताई मयाई लेकाइदगिने महाकना मार्क चामरीगा 19 फंगे अहुम सुब पोजीशन ना सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की अथोकपम देनीना ना पुन्ना मार्क चामरीगा 19 फंगदुना अहुम सुब तारे महाक टॉप मखा लेकाइदगिने साइंस स्ट्रीम द गवर्नमेंट स्कूल की पोजीशन अमा याउरे कोसेमना लौबा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की फल लाउथोकपदा साइंस स्ट्रीम की ओइना पोजीशन अमा खक याउबा ngamle महिरोई अदु कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की नोंमाइथेम प्रियादर्शिनी ने महाक तरागा मंगा सुब पोजीशन द याउरखिबने कॉमर्स स्ट्रीम की पोजीशन तरुकमक गवर्नमेंट स्कूल ने आर्ट्स की ओइना गवर्नमेंट स्कूल ओइरिबा टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई तरुक पोजीशन याउरखे